Hi guys, my name is Rikesh Tripura. I want to show you how to make passport photo and stamp size photo in Adobe Photoshop. Okay, let's see. I tell you. Poila ono naidi Adobe Photoshop ni tools. Abono जों poila sini nangnai. Obo belai sini nangkokmani o tools rok जों kaham khlai masinai te जों internet drobo abono simano. जों enter semnai pore obo crop. Poila nang open khlai mani pore Adobe Photoshop open khlai di. Abono pore nang file do thadi. File do thamar pore open khlai di. Open khlai mani pore nang photo no choice khlai di nang bobono nang passport size namnai. Tahala जों bono clean khlaini bagai control M shape di. M shape mani pore or adjust जों khlai mano coloring. Bini pore जों out do thangnai. Image draw जों khlaimani image draw adjust draw thangoi o jaga जों selected option draw thangai जों bono image adjusting khlai mano. Bini pore okay raha. Tarpore जों crop tool do thangoi abono crop khlainai seboi tarpore जों enter semnai pore obo crop oin thangnai. Obone pore o जों o photo no move button do click roi photo ni head jaga thangoi जों size do thangoi abono weight do जों 3.3 height do 4.2 bini pore जों auto roi okay rothai okay romani pore tarpore la oin thangnai bo passport size tarpore control n sebai जों page kaisa khlai nangnai o page wa A4 page o jaga जों move by page khlai mane pore abono जों gobang khlaini lai जों sebai जों mono page khlai mano gobang khlai mano. Halai जों mono abo taw print khlai mana control plus p sebai abono जों print khlai mano. Hadi tabala जों step 2 nainai जों bakhlai stamp size photo create khlai abono जों nainai. Pola nang photo size khlai mane pore जों crop tool thangoi abono जों crop khlai lai photo ni heading ni mouse ni right click sebai जों mono photo no weight jaga nang 2.3 roi tapore 3.2 roi or mani pore auto roi tapore okay roi tapore abo stamp size oin thangha thamani pore जों control n sebai arekta page malanai abono o jaga photo no page khlai ha move button bai tabono o photo no gobang khlai lai जों control plus alt sebai जों mono kaisini kosol kaisa khlai gobang khlai mano. Ang khaklai joto nok buji hana ar buji halai ang bai aro share khlai mano te ano sms roi abono gobang khlai जों sini mano. Obo joto jaga ongmani pore tarpore जों nainai tabo khlai stamp size dai passport size abono A4 khanga page tamo khlai bono abono to nainai tong already stamp size khlai jak tamo passport size o jaga dra जों photo ni right click sebai weight draw 3.3 আর height draw 4.2 passport size oin thango. Passport
input jaga doro 5 rok stamp size abo swnamjak hambai